Ka Jaintia Bodybuilding and Fitness Association kelap penti pajba bahkan penlong biang karensan penidoksa ka bahedu anong ba jawai kabala tip kung ka food all Meghalaya Amateur Bodybuilding Championship Master Ironman Amateur 2024 kabanlong hakakatsaw tarik unailur arjara posaw ha District Library Auditorium mentong jawai lemba kane karensan kan plilat ikikun samla karilum Jaintia bakin penpau perthei ya karukom penwadur ya kidoksa ki jongki nakaliang ka association kan sasamru ikikusnam syakinong job haringkat kasong pisa berkisernot da kajing itu ka Meghalaya Bodybuilding and Fitness Association berka World Fitness Federation nakaliang kirang penidoksa na po karilum Jaintia kibagantup ubi di saya kenjing ublayo gold medal haka Master Meghalaya upenyu latmi pala ubla job haka Mr. Ironman overall winner men physique berka samla sawa kini lakyang kabajob first place haka bikini model kategori haka WWF India World Fitness Federation Mr. and Miss East India 2023 Zonal Bodybuilding and Models Championship haka jingkran syakilat patai kubor haka sengsajain ke alpuhnyo tarik unaitung arjara posau kilakot berwer ya barok kikun samla shenrang berkentai kibadai kinong song ka jela Meghalaya bakin mi syakamat banashimenta haka nega Mr. Ironman Amateur 2024 hajawai kajing panlong ke negaransan kalong rukum shibenta banrake kajing dap sosnem jong kajing identi kajentia Bodybuilding and Fitness Association lapentip bakador jong tiket nagamenta ki pajba akibawan saki kila banyo akatehi kasngi haka jeka ba panlong ke negaransan bahwa ibu ini for Meghalaya bodybuilding dalam mana sebuah sotrik muslim acara so ada itu berapa yang di bodybuilding udah coba tes di competition fokus yang high peak ini enggak akan seni yang ini kasotrik oleh wardi oleh cepetan pipi yang corona yang semua dewa every day guys price kedua PPAP kedua PPE udah kata PPE yang orang kontrol nanti orang ni juga orang Meghalaya lah bodybuilding PPE wani cepetan ini ke ini isu mana kalau kasut itu kasut beracara masuk jadi kita ini apa coba ini mentok District Library Odi mengenai data dari pulang itu lewat iklim usaha Odi biwan ini ke show modal mana ini kasut itu bersebut contoh ini dapat tidak lagi maupun YouTube ini rumah kita di media betul bagi ini sini bagi kita ini telefon di long song yang Meghalaya bro wa kamtan mi atlet di gym bro hi wa gani ga haga kasotrik yang berai September daw am ga fourth Master Ironman competition organized the JBBE Jaintia Bodybuilding Fitness Association. They were affiliate langau baga World Fitness Federation. The kamte kerpat pi man yo yawan pi di athletes yo prepare nogi dan the kamtam di kwa open tip pi di pai ba agi kwa wan pai ke tegani ga hagani show daw am di donoskat ga by entry kam gi wasan spa idol wa gabay entry ulis pa untuk ars pa ini cemang kenal wa mi cemang roman ki kucur wo yetia be cemang yo tori yo ya apa yo kui gitu liang begini dekian yo kui cekahe yo lai di kerdan yo dekate dekat Ironman sedang ikut bodybuilder yang ke JBB and MA dan yo kuas Meghalaya dan